Dragi Desimire, održao sam milion govora u svom životu, ali ovo je svakako najteži, jer ovo je najteži dan u mom životu. Dragi naš oče, dobri čoveče, revnosni supruže, najmiliji dedo, u ime naše porodice želim da se oprostim u tebe. Smrti se najmanje boje oni čiji život ima najveću vrednost. Što je čovek bolji, on se manje boji smrti. Jer za svetog čoveka nema smrti. U njegovom životu, u tvom životu, Desimire, nema ničega na čemu bi ti neko nešto zamerio. Ceo život trudili smo se da ga ne obrukamo i da se on nama ponosi kao što smo se mi ponosili njime. Celi život trudio se da sam stvori sve, ne da mu neko nešto da. Rođen je 2. marta 1938. godine u Pretrešnje kod Blaca, u Toplici. Radio je u Narodnoj miliciji od 1962. do 1992. godine. Borio se za Srbiju jer je to bilo teško vreme. Na Kosovu sam rođen zato što je on tamo radio. Čak smo u jednom momentu bili zajedno 89. godine. On u policiji, odnosno miliciji, a ja u vojsci 89. godine na Kosovu i Metohiji, kada su i bili najveći nemiri i demonstracije. 7. maja 1984. godine ukazom predsjedništva Socijalističke federativne republike Jugoslavije odlikovanje ordenom rada sa srebrnim vencem. 13. maja, na taj poznati policijski praznik, 82. godine tadašnji ministar, odnosno republički sekretar Lalović, pohvalio ga za izuzetne rezultate na izvršavanju zadataka u oblasti bezbednosti. Završio je 29. klasu Narodne milicije u školi u Zemunu. Kao što sam rekao, on i naša majka zasnovali su brak u Prizrenu, tamo gde je bio na službi. Jer oni koji su ovde sa Kosova, verujem da ih ima dosta, znaju šta je Prizren i šta je Žur. Mi smo živeli u Žuru i on je radio u Žuru. 53 godine su proveli u braku. U vojsci je bio 2 godine, od 58. do 60. u Bitolju. Svojim rukama je sve napravio u životu. Kuću u Žitorađi, gde je najveći deo svog veka proveo. Sve je dao za svoju decu. On nas je odškolovao. Vodio je mučenički i asketski život. U siromašnoj porodici sve što smo imali on je sam sticao zajedno sa našom majkom. Da bismo se moja sestra Emica i ja školovali, oni su morali i radili su to za svoju decu, zakupljajući pečurke, šipurke i sve ostalo, dok su se neki drugi bavili kriminalom i svema drugim. Da bismo se mi školovali, oni su se mučili. Sve što smo mi danas, to je on. Iz tog perioda i danas je često voleo da kaže siromašno, ali pošteno. I drago mi je da je i njegov unuk Luka nasledio tu izreku od njega.
Smrt je početak besmrtnosti. On je nama govorio i pre smrti. Pustite mene, gledajte decu. Nije dočekao 80. rođendan. 80. rođendan ćemo biti 2. marta. Sve nam je dao. Nedostajeće nam puno, naravno. Njegov duh, snaga, poštenje, ljubav, požrtvovanost. Njegova vedrina. Zato ja vas molim, ne budite danas tužni, jer takav čovjek takvog duha i takve veselosti ne zaslužuje tužnu sahranu. Na dan kad je on umro, ja sam bio u posjeti Italiji i Vatikanu. Nije dočekao da čuje tog jutra vest da mu je predsjednik Rusije Putin odlikovao. Umro je sat vremena pre toga. Ja zato želim taj orden da posvetim njemu. Vesemire, niko ti nije bio ravan. Hvala svima vama što ste došli na njegov ispraćaj. I idemo sad do tvoje večne kuće. Neka ti je večna slava, pokoj mu duši i Bog da mu duši prosti. Amin.